وەکو هەڵۆی سەرشیەکە ئەوەی باشیری پادۆشە ئاواتە خوازایە بەولاوە فلەی شاهیدی دەستکرێ رادیۆی دەنگی گەل دەنگی توی هەڵواتیە جنابان رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجا ایرو 13 آذر 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 11 لآمده 14 کدرن هجا منوچه نواروژه پیشکش بکن لپیشی چه سنوچه ولی گرتین آزادی 108 روزن دگره و برچیبونه دنه محمد آیاز گوت امه برخوادانه گش بکن ولی هلین امید گوت ربرا پوچ قاسته ناسکرین او قاسی خودیل درکتن چه دبه لکولین اورگیجی گوت پدکه چتین روش لدیجی گریلین آزادی بکارتینه لشرنخ عشیره جعفرا پشکری دادن پارتی لروشلات کردستان ایرانی ده فستیوالا چهارشنبه سورده زیده 2000 کس بون قربانی 320 کس ده کامپان ده بون و گریان شنگاله ولی گذرین هیجان هم برای خواب دن یکسر پیاما گرتین آزادی محمد از دبیجه امی برخوادن گش بکن گرتین جدوزا پکی که و پاش که 27 مجدر 2023 بگره و برشیبون تولی پنگاوا جره بر راپور آزادی جی پرسکری که کرتره چاره سری بون چلاکی گرتیان 108 روزن دوام دکه و گرتی حتی سوی که آداره دگره و برشیبون دبن یک جی گرتی دگره و برشیبون دیم محمد آیاس لی گرتیگا آنتالیتی پاسه دمینه 2020 هاته گرتن دولت 12 سالونی جزای حبسی دای گرتی محمد آیاس لسر ریا مالباتا خوابانک لرای گشتی کر و خواست هر کس خودی لگره مرچیونه در بکه و او پیامه دا ام اویندارین آزادیه نه جمعه مجداره و ده چالاکیه دنه آرمان جمع آزادیه ری بریمه چرا سرکرنا برسا گله کرده لهر چار هلین کردستانه لگلک دورین جهان اف چالاکیه ما گهشته و آسته جبروه گره ام برخوادن هم بهتر کر بکن ام کتنا قناها که گل ایدی نما ایدیشن سری برابو قبول دکه تحمل دکه جی ایروپی و ام آمادنه و برپسیاری هلگرین سرملی خواه تکوشنه مزنتر بکن ام آمادنه برپسیاری خواه دیروکی پیک بینن ببیر و باوری که خورد چی بو چالاکی ما بگی جی آرمانجا خواه امه بدومینن دایی که مالبات مجی پشکیری که دانوه تکوشنامه شبروه دوی گلمه برومت هین زیرتر خواه دیلوه برخوادنه در بکه و در خصنا چالاکی دوی جوشه گروه که و بنگاه وی جوشه جی چالاکی بخواه اما اشتهاداره روژا جنین کتکار آجیهانی و 21 آداره روژا نوروزی به هفره پیشوازی دیکن پیروز دیکن او روژن برخوادن و تکوشنین هشت آداره 21 آداره دسری دلدایکان لگلمه پیروز به اس سلام و حرمت خواه جهبالین خوین دی چالاکی گریوا برچیبونه دنه لدایکن دی چالاکی نوبت عدالت دنه پیشکش دیگم ام باورین گلمت دی به وکه داخواه لآزادی خواه خودی درکه به ولی هلین امید جگوت ری برا پوچ قاستی ناسکرین او قاسی خودی لی دردی کبن اندام کمیته ناوندی یا پیکی که هلین امید ده برنامه تایبت یا مدی ها بریده برگالا قرکنیال امرالی او تکوشنال دیجی وینر خان هلین امید دازانی سیستما قرکنا امرالی بنگاه شرق ریجا وها دوام کرد ام دبینن ریبرتی هر روشین بهتر دیگه جا آستا ریبرتی گردونی یا راست هر کراسی ریبرا پوته فهم کرن گلن جهانه جن جوان جهانه زیرتر خودی لی درده کبن هلین امید واقش سر کم کجین لکردستان صدم و انجام کم کجان جی وها ریز کرد گل کرد دبن باندورا کم کجان
da dijî yên dibin sedema komkujiya sîstema kujerin diyarın divê gelê Kurd bi rastiya xwe û rastiya dijmin re rûbirû were hînbûna li qirkirinê tiştekî ne baş e rojane qirkirîn çê dibe êrîş tên kirin gelo em çi qasî bi ciddiyet û giranî li ser vê meselê radibestin rêbera ji sala 1970 û heta îro ji bo rastiya Kurdistanê pênaseveke di nava lêgerînan de ye di parêznameyên xwe de pirsa em hene yan nînin dike û dibêje Kurd anîne astekî tûnebûnê bi navê Kurdan Kurdîtiyê tiştek neheştine bêdengek mîna Goristanê mîna veşartina li gorî heye rêbertî nîşan da ku ev pênase çi qas ciddî ye mêtingehkirina Kurdistanê çi qasî giran e rêbera xwe dibêje nabe em di nava rewşekê bi vî rengî de asî bimînin ji bo me yan azadî yan azadiye rêyekî din nîne yan hebûne yan hebûne berseva em bidin van rojên komkujiyê zîndihiştina hîş û bîra xwe ye tula qala tulidanekê hişk a ji rêzî nakim hesa pirsîne ev lazim e hesaba ji berpirsiyarên komkujiyan were pirsîn jî ev be li ser hilbijartinê jî hêrîn umîd wiha got rojava hilbijartinên herêmî û rewşa li Kurdistanê ji şer cuda nîne propaganda hilbijartinê jî di çerçeve polîtikayên şer de dimeşînin dewleta Tirk dixwaze îradeyê gelê Kurd bişkîne teslîm bigire û di vê polîtikayê de israr dike ji bo gelê Kurd hilbijartin şêweyekê berxwedanî ye divê gel siyaseta şer û komkujiyan mehkûm bike gelê Kurd divê îradeya xwe li her derê birêxistin bike berjewendî netewî li ber çavan bigire û tev bigere gelê Kurd civakek a biharê ye civakek a Newrûzê ye divê her kes bi vî rihê biçe ser sindoqan hêlîn umîd dazanin ku rêber apod rojekê Newrûzê de dest bi tê kuşne hebûn û azadiya Kurdan kir wiha got gelê Kurd xwe spar divê û bû gelekî Newrûzê Newrûz ji cejnê wê de tir ve guherî rojekê bi biryar a gelê Kurd a hebûn û azadiya xwe nîşan da divê Newrûza 2024 bibe Newrûza azadiyê rêbera xwe û gelê Kurd bank li her kesî dikim li her qadê tevlî pîrozbahên Newrûzê bibin bandûrê li cîhanê bike ben em niha jî berê xwe bidin peyamên gerîlayan û yekser berê xwe bidin herêmên parasname diya gerîlayê ja serê rojda Zagros û Pelîn Amed در ji anê fêra axivîn û gotin em li çayên azad bi moralekê mezin heştê aderê pîroz dikin mîna rêber Apo gotî ne tenê heştê aderê her roj roja jinan e سریدا هشت آداری سروک آپو اول شهید توجه جهان پیروز که براستی وقت سروک آپو دویجه هشت آداری تنی افروش تنی نه یاجنیه همروش یاجنیه بس افروش واته گرینگه خو پر جدایه و تشتیجی براستی وسا سروک آپو که کی پر مازنده هم بری جنی نرخ دا جنی بو سدم جن خو باور به جن وسا دویجنیا به جسارت به اراده خودی جسارت کی مازن به جبوجی وسا ام بخواجی دناوا و جیان دا ام وسا جیان دکن براستی نرخی کو سروک آپو دمه براستی نرخی کی پر جدایه یعنی چه دیرو کی دا چه جنی وسا نرخ ندیتیه تنه نه هم بری جنین کردستانی همو جنین جهانی سروکاتی وسا نرخ داده لیهوربند که سر براستی جبو پیش روزا جنی gerçekten bu kar بچه بکه جبو جوسا سروکاتی کده کی پر مازن حیا روزی داده ام جو کی جن بانگوازی ام اوه کو همو جنین جهان براستی جوسا نه روز 80 داره همو روز وسا به کیف خاشی کی مازن جیان بکن بانگوازی ام تایبت جنین جوان یک کورترا و دبیجن موسا gerek برای خوب بدن چیا وسا وی هستی جیان بکن نه تنج بو روز 80 داره دنوا فکر سروک آپو دا بنوسا وی هستی جیان بکن جبوناوی دست پیکم سروکاتی و توایی همو حوالی جن ای آنا چپرا ده شر دکن چپرا ده بر خود دن هم همو حوالا به دل و به حس کرن هم پیروز دکن و روشی وکی حوالی جن راستی جی روژا ما ایرو هم حیا هاتن و آستا همو به کدا سروکاتی همو به نرخی کو سروکاتی مدا آوا کرن هم همو روژی کو هم و حیا و روژا هاتن همو سایا سروکاتینن اف بر همه کو سروکاتی دانن ما راستی جی وکی حوالی جن لایق درکتن
فرقا رول و میسیونا کوجمت خواستن هین زیدتر رول و میسیونا کی پر خورده جبر کو پیواجیا کو ام تیدنن مروف لی میزبه که راستی جی پیواجیا کی پر گرانه پر پیواجیا کی دجوار در باسته به جبوناوی برانبری وی پیواجیا کو ام تیده نرخ کو سروکاتی مدای را برکرن بر همی کوجمت خواستن هین زیدتر خو نیزی سروکاتی هیس کرن اف هسته کی پر جدایش ما همیات خواستن جبوناوی وکی حواله گیجن رول و میسیون کو دکوه سرملی من هر مجاری ده لایق و حوالا درکتنه جبوناوی گنل جبونا حشت آداری توای حوالا اسپیروز ده بله همه جارگدن پیامه گریلیان بو ارا پارو بکن و جارجی جانفدا تولدان و دلسوز آفزمن گریلیان یه جاستار و هپگه جانفدا تولدان و دلسوز آفزم جی به وسیله هشت آداره جان فراخوین و گوتن چیا جبو جنان دری آزادیه ناویم جانفدا تولدانو من دوی روژه دا روژه هشت آداره سری در رپارتی و همه آولین شهید جنین تکوشر و آولین جیم که تونلان دبر خوددم پیروز دکم تشتی که مروب یکمین هیست که و خیال دکه که رپارتی دناو مداوا ولی برای که امگهان دوی آسته که در رپارتی بو نرخه که پیروز که مروب بکار بی لایقی بی نرخی در بکوه ما که ملیتانه که رپارتی راستی جی دبیجه خوان آسکرن و هبونا خوان آسکرن مرو دوی روژه در رنگی وی هیست که اصلا دبینه یعنی همون رو جبو ما جدان رنگی جیانه نه اما طایبت بنگه هوی دوی روژه دا مرو هین زیادتر خواه آیدی جیانه و هین زیادتر رنگی جیانه هیست که و آزادی تشتی که جمع دور نینه مرو بجای ایدی هیست که که بهنا آزادی دکشینه جبو جی هر جنه که کو لپل لگرین خواب و لگرین خود اصرار بکه پیسته برای خواب دیوان چیان آنجا اف چیا بکاربن آزادی به ما بدن جیان کرن سه دوباره هشت یادار الحمو حوالان و جنان پیروست کن افروج سری داج با حوال جن مروف دکاره بیجه روجه که کوبوسا به حرکت آرتش از جن یا که 31 سال خاطجه کری به سیعت و روجه دا ده پیشنتی اول سارا دا اول بریتان اول زیلان دا مرو دم با تو سناد دنرخینه براستی سکنا جن آزاد سکنا خطا جن آزاد هم بیتر مرو ناستی که مرو دبینه براستی تکوشینه که هر مزن یا خورده مشاندن مرو ده شخص حرکت جن دا مرو ویتشتی دبینه او همو بونه پیوان آزاد پیوان جن آزاد پیوان اسلام آزاد اب همو صدمی اب همو بنگه تاکوشینه وی تشتینه امجی وی روجه ما دست بگیرش گود ام وی روجه گشتی اول اینجن سرکتی لگل خوا ام پیروز دکن اب روز ویجب مهرتم همو روزین به وی شکلی ما روزین رخنه دایم بن جبو کام بکار بن رخنه داینه که راست بدن جبو کام بکار بن حبرتی که راست بدن مشاندن امش بو پینا سکرنا وی روجه ام وانات دبیجن ام گشتی اولار سکرنا امشن پاش و گاو نابشن تیده کوشن دنگی خواه بلند دکن یم بسر بکوین امشن بخونه بله لکولین اورگ دبیجه پدکی چتین روش لدیجی گریلن آزادی بکارتینه لکولین اورگ لسر هفکاری پدکی به دولت آترکره و چتین روش نوچه شروعیک آمده کریا لکولین اورگ دنوچه دبیجه پدکی اکتیف تبلی ایلیشین داگیرکرین دولت آترک این جبو داگیرکرین باشوی کردستان دبه و دمین داوی ده ایخانه تخواه ده مرحله که نو ده ماشینه نوچه شروعه لکولین اورگیج وهای دولت آتک ده ویز بستانه ده لزاب آباشین متین خاکور که در بین گران جگری لخوارن پده که به هوار دولت آترک و بزیا به میت آترک را هزم پارامیلیتر این روش لدیجی گریلین آزادی درخواست نپیش پیشتی وزیر کار در و
Tirkiye Hakan Fidan li Hewlêrê bi Mesûd Barzanî re hevdîtin kir pedeke 500 çeteyên roj şandin derdora Mosulê û ji bo li dijî gerîleyên azadiyê şer bikin ji alî efserên Tirk ve hatin perwerdekirin. Çeteyên bi roj hêzekî ne qanûnî ne piştî perwerdeya li Herêma Başika bi qasî 105 ji wan şandin sînorên Metîne û Heftenînê li qada Hirûr hatin bicihkirin. Ev hêzên paramîlîter bi nasnameyên sexteyên Iraqê hatin şandin. Di gava duyemîn de jî pedeke çeteyên roj bi nasnameyê sexteyên Iraqê şandin sînorê Tirkiye û Iraqê armanc rêgirtina li pêşiya herêmên parastina medyaya. Dewleta Tirk hemû pêdiviyên lojîstîk ên çeteyên paramîlîter ên roj pêk tîne û hemû berpirsiyarî jiyên pedeke. Lêkolîn Ork dest nîşan dike ku wan beriya niha jî agahî dabû ku pedeke hêzên xwe yên taybet bi navê Iraqê li dijî gerîleyên azadiyê Kurdistanê şandin sînor lê yek askerê Ereb di nava wan de nîne wiha dewam dike. Fermanderê hêzên taybet ên Zerawanî Ezîz Weysî û berpirsyarê pêşmergeyan Dilovan Robarî eşkere gotin kesên li gorî planên Mîta Tirk û pedekê hereket nekin wê hem nûçeyên wan werin qutkirin û hem werin girtin. Ji ber ya pedekî nekirin li dijî gerîleyên nexwestin şer bikin nûçeyên çeteyan Ahmet Nebî, Selim Cudî û Selman Devran qutkirin. Ji sedema dijberiya gel Wezareta Pêşmergeyan Par daxuyanekî dabû gotibû tu hêzekî bi navê Roj a girêdayî wezareta wan turneye û statûyekî wan jinîne. Li hemberî vê înkarê jî ji bütçeya Herêma Kurdistanê her meh nêzîkî 15 milyar dînar didin çeteyên roj. Tê zanî ku ji sala 2018 verê xistina çeteyan Amîta Tirk Sadat çeteyên paramîlîter ku li Şingalê li herêmên parastina medya li dijî gerîla bikaranên û heta yên şandin Lîbyayê hêzên Zêrevan û Gulan bûn. Niha jî ev hêzên paramîlîter şandin herêmên parastina medyayê. Dewleta Tirk a dagirker li Başûrê Kurdistanê amadekariya tevgera dagirkeriyê dike. Di demên dawî de trafîka dîplomasiya dewleta Tirk a bi Iraq û raderên pedekê rezê de bûye. Derbarê mijarê de çavderê siyasî Kazım Haç û endamê Lijneya Asayiş û Parastinê li Parlemena Iraqê Hüseyin Amirî ji Ajansa Rojnevsî re aqibîn. Hüseyin Amirî dibêje divê hikûmeta Iraqê li dijî êrişên dewleta Tirk ên li ser xaka Iraqê pêngavê cidî bavêje ji ber ev binpêkirina serveriya xaka Iraqê û ewlekariya welatê me dixeme xeteriyê. Divê liv û tevgerên biguman ên dewleta Tirk ên li ser sînor werin çavderîkirin ji bo tu hêzekî biyanî nekeve nava xaka Iraqê bawekî fermî parêzvanên sînorê Iraqê hebin. Hüseyin Amirî dazanîn lazim e hikûmeta Iraqê ji bo derxistina dewleta Tirk ji nava xaka Başûrê Kurdistanê pêngavên lestir bavêje û wiha got. Divê em rê nedin dagirkeriya li ser xaka Iraqê berfireh bibe. Lazim e parlamento ji bo rawestandina êrişan xwedî helwest be. Çavderê siyasî Kazım Hac jî got pêwîst e hikûmeta Iraqê ji bo rawestandina êrişên Tirkiye xwedî helwestekî bihêz be. Divê Iraq li dijî êrişên dewleta Tirk raweste. Ev bi rêya bikaranîna êrişê jî dibe. Biborînin ev bi rêya bikaranîna leşkerî jî dibe. Lazim e Iraq bi rêya civaka navnetewî pêngavên ji bo rêgirtina dagirkeriya dewleta Tirk bavêje. Ji ber ku ev mijar li ser ewlekarê netewî Iraqê bûye gev bêdengî jî tê watiya berfirehkirina vê dagirkeriyê. Lazim e ji bo derxistina hêzên Tirk pêngavên lestir werin avêtin. Eliminasyon gel. İxanet nükertiya düşmene. Emberê xwe bidin Şingalê 320 xelkê êzdiyê li kampan bûn ve geriyan Şingalê. Vegera ji bo Şingalê bênavber dewam dike. Li gorî agahiyên Wezareta Koç û Koçberan a Iraqê xelkê êzidî ji kampên lê dimînin ve digerin Şingalê. Veger jî bi alîkarê rêxistina navneteviya Koçberan a Iraqê pêktê. Di çerçeveya plansaziya vegerê de 320 Kurdên êzidî ji kampa Kiborto ya
کبارتو یا دهوکی و گریان سروارین خو این لشنگاله وزارت کوچ و کوچبران دبیجه و مالباتین و دیگرین شنگاله بریا سرک وزیر عراق آلیکاری دارای و پیدویستی ناوان مال جبو ناوان تین داین دی جبو و گراندن همو پنابران و گرتن همو دوسین پنابران حتی سه تیرمه کار دوام بکن. بله منهاج برای خوابدن جشنانه توی نوروز لهرمه جوشا پیروزبه نوروز دست بکر. ده 21 آذر ده به تبلیغونه به هزاران کسی دل بنار قندیل نوروز وره پیروز کرن. جنها و بانگین جبو تبلیغونه تین. هفسروک انجمنا گرمیان آتفگر آزادی هرم محمود دیار کرد که دویل دیجی داگیرکری گل کرد چند داخوا بپاریزن جشن نوروز به جوش که مزن پیروز بکن. کومله جوانین ولات پاریزن کردستان اوجنین جوان انتکوشر لنافچیا چمچماله جی به پیامه که بدیمن بانک لحمو گله کرد ولات پاریزان و جوانان کرنداکو جبو آزادی فیزیکیاری برابو بشتاری پیروزباهی نوروزی لقندیله ببن. هنرمند مصطفی دادار جی به پیامه که بدیمن راگاند که اوجی تبلی نوروزا لقندیله دبه وها گود. دیسا نوروز هات به بهاره را کردستان خمیلی ام لقندیله به جوشه که مزن نوروز پیروز بکن. هیوی دارم او نوروز به جشن رزگاری گل کرد ام به تبلیبونا نوروز کیف خوشن. کاری کلتور و چاند و میجو خومن بپارێزین جژنی نوروز پیروز بکەین جژنی نوروز ئێستا هەرە ئەم جژنە هەرە گرنگترین نوروزە کە تێکەڵ بە ڕۆژەکانی ڕەمەزان بووە دوو جار پیرۆزە لەوەی کە ڕەمەزان و مانگی لەناو مانگی ڕەمەزاندایە دوو لەبەر ئەوەی کە جژنێکی بله آمده کارین پیروزباهی نوروزی لباکوری کردستان ایشی دوام دیکن پیروزباهی لباکوری کردستان و ترکیه ایشی دوام دیکن پیروزباهی نوروزا لستانبول هفده آدر لقاده میتینگی یا یعنی کپیه وی ورل دارخستن پیروزباهی ده به پیشنگی کنگره دموکراتیک آگلان هده که تیجا دم پارتی به دروش مارابه دم آزادی و سرکتینیه بین دارخستن ستارت پیروزباهیان ده دکلاراسیون 11 آذر دهات بوداین تی پایین جگل و باورین جدا به 100,000 کس تبلی پیروزباهی ببین سروک گشتی پارتیا تفگرا کتکار EHP Hakan Öztürk diyar kir ku del hemberi dahaqen hemdem lecem te kuşnagele Kürt cehbegirin de ve xastina meşale agre Newruza İsal'da de behevrebin Hakan Öztürk Nevruz Piruz kir u banga beştaril herkesi kir. بلیم نهاج برای خوابدن خباتن هل بجارتنا خواجی سویه که آداره حاجی مصطفی سالتان گود بله هرکس دنگ خوابده دم پارتی عشیره جعفران لشرناخ عشیره که مزنه پرانی خلک شرناخ جوی عشیره نه دل بجارتنا 2019 ده وان دنگ خودان AKP بویره شارداری کت دستیوان عشیره جعفران بریاردان کو ایسال دهل بجارتن سوی که آداره یه خواجهی ده دنگ خوابدن دم پارتی یک جی مزنین عشیره جعفران حاجی مصطفی سالتان خواست هرکس دنگ خوابدن نامزتین هف شردری شرنخه بریوان کتلو و حاجی توران ایلا شگی مواد تک دنه ام تک ده کارو خباتی خودش اون جوازی ها بگوتیا از بل بیجه هوا پارتیا گل وال میدانه ده لازمه بیجه اب پارتیا فقیر و جارانه لازمه دوام لیچه برحمه فکن فی مملکتی چه دسته و به قنجل بی ملتی بکن تشتا باش کیشگش بی ملتی را بکن ظلم و تحداری نبه حق سزی نبه فرق و میلانه جت نبه بریوان قطلو حاجی توران هر دوشه ایرو قازانمیش بکن مال جهین فلسطین جر سرناخ ده به رئیس وانج چوای من اولی وانج اول به ملوه ملت سرناخ ملت یک ملته یک ارقه یک جنسه خواه به آخه خواه به مملکتیه ملوه ملت سرناخ خلط و پرچالمیش نکه ملوه همی پیک ببن
از بانگوازیامش و هیا ملوه هنگیش و به ترک و اگدونکن هفره بن هفره رابن هفره روینن حشف بکن و رعی خواه بدن طبیب ملوه همه کس رعی خواه بده حاجی توران و بریوان قتلو ملوه اوه ملوه ولی نامزد ایدری نجلا کم جگود شبو جنان قادن هلبرین آوا بکن. نامزدین هفشاردری ایدری دم پارتی نجلا کم و محمد نوری گونش هاتن دستشان کرن. نجلا کم درباره کارن هلبجارتنه ده جا آجانس آنفر آخوی واگود. ایدر به سه ولاتان را هفسینوره خودی چاندکی گرینگه. جهل بجارتن 2014 و حتی سال 2019 شاردری دستی دبه پیدا بو. لی دستلاداری AKP بقیوم شاردری گل غصب کرد دست بکارن خریش کرد 4 سالان قیوم لی ایدره همو قادن جان خرا کرنه اکولوژی تو نکرنه بناسازی ایدره تو نیه لپرانیا مالان شبکین آوینینه هرکس برتکان نشان داده و دبیجه دم پارتی دکاره باشرمه جوی قریجی رزگار بکه دستلاداری فاشیست 5000 دنگ و گوهستن باجر لهجی ترسوان هیا و لیستیک لسر تاخین که دنگین هری زیده به دست دخن هنه لخلک ایدره به طایبتی جن ببریارن حسابه پرسن نجلا کم هری داوی گود امه دبستان جنان بکن به زمان دایی که پرورده بکن اف داخواز جنانه جبو ویجی امه دبستان پارتی بکن امه قادن جنان قادن کو جن کاربن دما خالی درباز بکن آوا بکن اما بگل خوره پروژین خو بکن پراتیک شاردرین گل خورد و بهیز بکن بله نامزد هری جوان آدم پارتی برفین اورنج گود ام جبو چاره سریته لکردستان و ترکیه یک نامزد شاردرین هری جوان برفین اورنه نامزد دم پارتی نافچه سرت زیارت آنگو ویسر قرانیه برفین اورن دیار کرد که حکومت و غالیگری و دخوازن جنان سیاست جواکو جان دور بخن و ها دوام کرد دم پارتی پرگالا تمثیلت وکف به پیش خست و باندور لمن جیکر و 19 سالی خود کتم نوا سیاسته کرد جبون ناسنامه و مافین خوین دموکراتیک تکوش ندکن اف مافین خوازاینه چه مافی راستی نابینن از گوتنا ریبرا پتو جران جبیرنا کم کد گود ما به جوانی دست بکر اما به جوانی سر بکون اف ریبا زامه اما سر بکون بفرین افرنگوت گل مورالا که مزن ده متبا هلبت جبو گوهرتن جواکی رولا که مزن دیکه سر ملین جنان مخابن پرگال سردستیا میر آ 5000 سالان مافی جیان نده جنه جبو ویجی دویجن خبری خصم بکن و تکوش نبکن برفین دازانی که جسده ما کریز آبوری والاتی نچار دیمینه که کوچ بکن وها گود دیوی هرکس جو اوارین خود ترک نکن گوتنه که دبیجن شام شکره لیوالات شیرین تره تو جه اوار نابن این مروف جبو ویجی دوی هرکس به طایبت جنو جوان خبری خصم بکن بری و برین هری میره والاتی خوش بکن بله گودرین هجان هاجم برای خوابدن افرین دولت ترکا داگیرکر لافرین 15 کس رواندن حتی زانین دولت ترکا داگیرکر لحریما کفرجنی افرین 15 کس رواندن 6 جوان جنین جوانن چافکانین دازنین کو اف 15 کس بریا دو ماهانات نرواندن دولت ترکا داگیرکر لحرمی کو داگیرکرنه بارما جستاندن فیتیه و گواردن دموگرافیه رواندن اولاتیان تکومینن بلدی یکی آداری دل ایران و رشلات کردستان هلبجارتن پارلمانتری و مجلس پسپوران پیک هاتو بون لهل بجارتن جگلک آلیان و هاتا بویکوت کرن و تبلیبونا گل اهل بجارتن جسادی چلو دو بو روزنامه‌وان امارگولی درباره هلبجارتن دژ آژانس آن فراخوی و ورن خواندن کرد گل سیاست دستلادری رد کرد د نوا 5 سالن داویده ل ایران و رشلات کردستان سی جاران گل دیج رژیم دز به خو پیشاندن گرسی کرن هر داوی بویکوت کرد بانگین پارتی کوم او کیست نافدار و مالبات جنا امینی جی جالی گل و گلک باش هاتم پیشوازی کرد بویکوت جی سرکتی پیکات روزنامه‌وان امارگولی هر داوی گود رژیا بشتری ل کردستان و بلوچستان گوری دورندن کمتره ام مجار دکاره دلواسکنا رژیم ده وره بکارنین لدناوند ایران ده بسایبت دناوا نتوین فارس و ترک ده تو دشبریک به قیمت نینه دمکو ام دهنا خود دنه برخوادن به فلسفه درشما جنجان آزادی رژیم تهران سروبین کریه
به تایبەتی هەلوەستا لە کوردستان و بەلوچستانê دەسەڵاتدارê Tehranê kirine nava tirsekê mezin. Belê li Rojhilatê Kurdistanê Îranê guhdarên hêja çalakên çarşema Sûr de zêdî 2000 kes bûne qurbanî. Her sal li Rojhilatê Kurdistanê Îranê ji bo xatirxwestina tava dawiya salê çarşema dawiya sala Farisî festîval pêk tên. Di festîvalên çarşema Sûr de birîndarî û kuştin çêdibin. Îsal jî festîvalên çarşema Sûr a xatirxwestina dawiya salê de bu sedema gelek ez jana xoş dest bibin û birîndar bibin. Li gorî agahiyên rêxistina rewşa lezgîn a Îranê li Rojhilatê Kurdistanê Îranê zêdetirî 2000 kes bûne qurbanî. 23 kesan jana xoş destan e. 1616 birîndar bûne ku 413 ji wan giranin. 152 kesan parçên laşê xewinda kirine û 700 kes jî ji çavên xwe birîndar bûne. Rêxistina rewşa lezgîn a Îranê dibêje hejmara birîndar û kuştiyan li gorî salên borî du qat zêde ye. Belê li Xezayê herî kêm 576,000 kes bi xelê re rûbirûne. Şefê Polîtika Yekîtiya Ewropa Josep Borrell li ser rewşa Xezayê axivê got İsraîl birçîbûnê li Xezê wekî sîleh bikartîne. Şerê di navbera İsraîl û Hemasê de di meha şeşan de dewam dike. Hewildanên agîrbestê heta niha tu encam nedan. Müzakereyên navbera Amerîka, Qetar û Misrê têra çareserî nekir. Ambargo li ser Xezayê jî trajediya herêmê herî zêdetir mezin dike. Şefê Polîtikayê Yekîtiya Ewropa Josep Borrell li Konseya Ewlekariyê Netewên Yekbûyî li ser rewşa Xezayê axivî. Josep Borrell rewşa Xezê weke felaketa bi destê insanan têne kirin binav kir. û diyar kir ku İsraîl birçîbûnê li Xezê wekî sîleh bikartîne. Li gel ku keştekî İspanyê tevî 200 tun bar ji Kıbrısê derkete rê ji netewên Yekbûyî diyar kir ku alîkariyê ji ser deryayê têra tiştekî nake. Divê ji ser bêjahiyê jî alîkarî biçe Xezayê. Lêbelê rêxistinên alîkariyê dibêjin ji ber sedema astengiyên İsraîlê gelekî kêm alîkariyê digihêje herêmê. Tevî vê jî Serokvezîrê İsraîlê Benjamin Netanyahu jî dest ji êrîşan bernade. Dibêje wê li başûra Xezê tevgerên nû yên leşkerî pêk bînin. Netewên Yekbûyî hişyarî da ku gelekî nêz de li Xezayê herî kêm 576,000 kes bi xelê re rûbirû dimînin. Wezareta Tenduristiya Xezayê jî diyar kir ku di navbera du hefteyên dawî de li nexweşxaneyan piraniya wan zarok bi kêmanî 27,000 kes ji ber birçîbûn û tîbûnê jiyana xwe ji destan e. Belimberê xwe bidin xebatên aboriyê ên jinan bi taybetî li Rojava projeya demsal a sebziyan dewam dike. Li navçeya Tirbespî ya Kantûna Cizîrê Komîteya Aboriya a jinan beriya 9 salan 2015 de dest bi projeya demsal a sebziyên werzî kiribû. 6 jin di projeyê de dixebitin û diwarê rûbera çandinê de jî her diçe proje pêş dikeve. Rêveberên projeyê 5 dönüm sebze de tünelên plastikî de çandin ve rêbazê di salên dawî de jî li navçê serketin bi dest xist. Ev rêbaz cara pêşîn 2005 li gundê Tilşehir pêk hat û bi serket. Di encamê de pêdîviya sûkan peyda dibe, nirxê sebziyan jî erzan dibe. Reca Muhammed El Muxlîf a yek ji karmendê projeyê dibêje bi vê projeyê derfetên kar ji bo gelek jinên herêmê peyda bûn, rola jinan jî di civakê de xurt kir. Melek Osman jî got çandinî bi destê jinan çandiniya bi destê jinan gelekî cuda ye. Jinan çandinî afirand û îro dikarin bi hemû rêbazan çandinê bi pêş bixin. Belê nûçiya me dawê jî derbarê xebatên folklorê de û min berê xwe bidin paytexta Rusya Moskova. Kuma folklorê ya Kurdan li Moskova xelat girt. Li paytexta Rusya Moskova her sal pêşbirka govendê pêk tê. Pêşbirk îsal nehê adarê li qesra çandê ya zanîngeha ragihandinê ya Rusya pêk hat. Heştî komên govendê beşdarî pêşbirkê bûn, gelek ji van koman di pêşbirkên navnetewî de jî xelat wergirtine. Koma govendê ya Rûken a Kurdan
جی بشتاری پیشبر کی بو د بشا فولکلوری ده خلات کرد کما گووند یاروکن خب فولکلورا بناوه چیروکین کردان انچین جولمرگی نشاندا راستی علاقه که مزن هات. И для нас это всегда большая радость, когда мы можем видеть, как